دلوقتي انا معايا ميلي، زميلي في الجامعه، وهينطق لكم بعض الاسماء العربيه ولكن بالطريقه اللي الاتراك بينطقوها بيها. Annaka al el esma el arabiye. Arapça isimleri Türkçe şekilde okuyacağım. Mise Aliyuk, برينجي اسمم لوجين، Lojain, ديار اسمم Luji, ليلى، Leyla, فاطمه، Fatma, سلمى. Selma, سلمى mı söylüyor؟ Selma. Siz Selma mı Evet, söylüyorsunuz? Selma söylüyoruz. عائشه، Ayşe, خديجه، Hatice, مريم، Meryem, ياسمين، Yasemin, ياسمين، ساره، Sara, ساره، هاجر، Hacer, هجار، ملك، Melek, ملك، محمود، Mahmut, محمد، Muhammed, علي، Ali, احمد، Ahmet, رشاد، Reşat, رؤوف، Rauf, ابو بكر، Ebu Bekir. ne؟ Ebu Bekir. ابو بكر، Aynen. صمد، Samet, صالح، Salih, فاروق. Faruk. Faruk aynen. Aynen. Biz Faruk söylüyoruz. Mısır